Kumsom chunga PLR ding liana chinza MDC longtlai AOC malak na le na thote longtlai AOC biam bipuite ZPM AOC constituency campaign committee sanghi somhi panga miyim chibai kan du pacheu pathian de longtlai AOC biam bipuite zara PLR ding liana chinza puma liana chu kumsanghi som panga atangin longtlai AOC bial MDC ni in bial chung le biam bipuite enkol na alo thokchana pathian shwaina a term ni kumsom nai mai MDC din hun tluang taka achel theile damna le hrisel na thatak ne na biam ni puite min enkol thei hi lomom kan ti in pathian chunga lom thu kan soi ani kumsom term hi chung hian biam ni puite le bial chung ta na theitop chwa in ma alati keni chuan kan shat puin kan mu pui reng thina LADC sarkar mumal lo tu ka fang tele sarkar sum har satana sataka wangin bial to MDC hian adu thusam angle abese angin ma ala thelo nge yang ti po kan ringani chuti chung chuan a theina zon le remchan a pianga bial mi puite tan ke penin bial ta na ti tur le poimot phak to ken ma ala reng thini in kan sia a hetianga bial mi puite mangai tu MDC kan nei hi van nei kanin ti he ani he video a hian MDC term hi chunga longtai AOC bial tu in bial ta na amalak na le ana tho tlang puite thalak tenen kan lo tar langa hi bial mi puiten kan khotlang hu son na kan enlet nan le bial to MDC in kan khotlang ta na ma alak na sang te kan in chil siat na ani pi alama manga ile du sak taka longtai AOC bial min enkol tu thildi te hi atak nge ya da thatni se ti na ru atanga lo chhuwa kani a bial mi puite po in include nge kan be se ani kumsang ni sompanga atanga sanghe somhi panga chunga bial to MDC malak na song te ero tarlan le da swa vexen anilova atlang puile ni pui ni ren kan sha tu omang chi chote tarlan ani a henga ti hian ti suan le ti dik lo pal alo oma midang poi soi pal na alo oma ni chuan thupa kan chong hal boke campaign committee ZPM AOC constituency longtlai AOC veng mason na AOC veng primary school to building thar thatak mai sakani a primary school to hun hluya hian kongpui NH54 lai zaw ani ton wangin sakthei ani to lova bial to MDC PLR ding liana chinza malak na in Lairam High School building bula a hun tur du swakin school building omna turatan hun du thu sam lai taka primary school to hun tur hi kan nei theya school building po thatak asak nga lani Lairam High School hi AOC venga zirna in hun le poimo takani a amai ro chu zirtir tu in dai lo na awang le mathematics teacher an nei mu mal lo awangin hun engemaw chen atangin zirlai nei mu mal lovin an kal tu a zirtir tu te po an mang anga ti ngai na shilovin an oma bial to MDC le khotlang shwai tu te le NGO ten ma an lak mot lain zirtir tu te zong son chwa vek an ni a bial to MDC le IO te hi thunei tu sang zok te muturin aizola an kal nge ani bial to MDC le khotlang shwai tu te malak na in zirtir tu son chwa te po lang let le an ni a bial to MDC hian zirtir tu maths teacher tu pakhat apik nge zilai no pang nei mu mal to lo kha tuna chuan na pang po nei le to in school pa ngai tak alo ni le ta a result po thatak tak an nei theita ani Anganwadi Center 3 hi AOC veng len nuai Kwari Road ta om tur le building satura sarkarwa manna omani a amai ro chu building sakna tur mun arem chang mai theilova bial to MDC in theito pachwana azara tibia tu yani te chung kwa in apasal uzoram thangale afate pulal nun hlima tangwala ruat ki mate shed ringnan anram chu Anganwadi building saknan phaltekin khotlang tan anpe a kan lom tak zet ani tuna hian Anganwadi Center 3 building omna tur diktak mun rem le thataka Anganwadi Center 3 building thatak an nei theita ani AOC veng chunga inkalpo na kongpui mo tak mai HKT road thlanmual kong kanti mai hi hunri tak metal loin a omto a bial to MDC le khotlang shwai tu te malak na in metal chwa vek ani a tuna chuan mithi vui ruang thla po afura thalin har sakna nei me alovin AOC mipui khotlang kan lo om thei phata ani
hedianga kongpui metal alo ni ta ka chuan inpo alo ding tanwala veng chung zo na le veng phason na poimo tak alo ni ta ani Quarry Road he kong Quarry Road len hnuai kong hi AOC veng kong hlun le poimo tak ani a thala ya chuan motor tlan ve thin ma se apong arwal rem lo awang le achiat em awangin auto rickshaw le taxi tak ngel po ankal thadu tat lova bel to MDC malak na in tuna chuan metal vek alo ni le ta a veng chung tan ma son na kong poimo tak ani he kong atluana metal tur hian hume pipe te phum ani a kong chhuat abalawangin RCC ban phunin slap chhun ani bok AOC Veng Clinic Center hi building sakzo sa nei ani a ama iro chu ani na ang taka function tier ani lova bel to MDC in Chief Medical Officer Longtlai District a theitop chwain voitam tak clinic puitling kan nei theina turin ma ala a Clinic Center building tlabal to song te po bel to MDC in a repair na ngai to in kotlang shwai tu te nen tho ho na thatak nein siam that ngai lai te siam that ani a CMO watangin thok tu tur health worker te bil swakin bel to MDC in Clinic Health Center hi khotlangin tangkai taka anman turin a hong nge ani tuna hian khotlangin tangkai takin an mangni pok AOC Veng Waile Hall hi kumdam tak alo ding to a khotlang puipunna function le na atan le thalai te tan po in khelna atan man tlak ani to lo wangin bel to MDC chuan sumom thei ang te ngai to in khotlang mi puipunna function le na atan le infiam ni kan thalai ten in khelna atana anman le thei turin a chei thaveka tuna hian veng chung infiam ni te tan le khotlang mi pui te function nan tangkai taka man thein alo om le ta ani mipui wantlang ta na inthiarna public toilet AOC Veng mai ba ka longtla mipui in kanomo chu bel to MDC in MLA fan kalutangin arwa mannate siamin AOC Veng petrol pump huna Lizofet manager puro hinglian nen in beremin wantlang inthiarna changthung tak longtlai ta na amasaber ni turin siam alo ni ta a AOC Veng hi supply go down omna ani ba ka AOC pump omna ani awangin veng danga changpo in to tu kan nga china tangkai taka man ani ramritlang kong hi AOC Veng mi puile helai vela ram nei tu kutna thok tu te tan chuan kong poimo tak ani a bel to MDC malak na in LADC sarkar chuan kong hi asiam tha a cement concrete chhun ve kani a bel to MDC remshiat na le impact na awangin kong thatak kan nei thei hi alom om tak set ani AOC Veng chunga Zirna School Science Zirna Longtlai District in kan nei chhun po hi bel to MDC hian ngai poimo in class 12 exam voi khatna a thatak an pass lompuinan school in amamo septic tank asiam sak ani AOC Veng kanwal step du khoplo na te kan chiat kan thata mintuam hlom tu waile shwai tu ten an mamo na bel to MDC ne na an thlem chu bel to MDC in ngai poimo in kanwal step siam that na tur ngai to in step hi siam that ani a chikar tile po pha vek ani a kanwal step za pui omlo tak khotlangin kanlo nei le theita ani AOC Veng len hnuai atanga tuilak na atan bel to MDC chuan VPC pipe engem mozat khotlang shwai tu te hne na alana longtlai AOC Veng mi puite tui har sat na engem mo chen chu chok jang khai to in khotlang mi puiten an chhor tangkai hle ani longtlai AOC Veng chung KMMTTP Road junction bulmaya bel to MDC malak na in bazar shed thatak sak ani a bazar shed saknan hian MDC fan chengnuai thum chuang manani ba ka Longtlai West MLA le AOC VC ten sum an thobel boka tundin huna he bazar shed hi tangkai taka man me kane Waile Longtlai AOC Branch Information Center Waile Run Sakpuitlin ani theinan bel to MDC chuan theitop pachwa puya branch Waile in Tranpui an ngai na konga bel to MDC chuan Tranpui na thokin AOC Branch Waile te hian Waile Run thatak an lua to ani KMMTTP Road atanga tui hok lo luang thachinin harsatna asiam ahlom china wangin bel to MDC chuan Longtlai AOC Venga pulal ngura inbula side drain thatak asiam saka tui hok awanga harsatna thlengpal theilaka he side drain hian aveng him thatle bel to MDC le AOC khotlang shwai tu te malak na in AOC Veng chunga Airtel mobile tower da ani a
changtung takin he Airtel Tower hi function ngalin AOC mai ba ka ache vel veng sang le longlai khomi puiten an chhor tangkai hle longlai AOC LWA branch 10 recreation center an sakna tura bial to MDC chuan malak pui bokin abula tangin poisa fai pangin atran puya tunding huna LWA longlai AOC branch te hian recreation center changtung takin an kalpui mek bok ani longlai AOC venga health sub center chu hunrei tak thom that le che that ani to lova furwa tuile thlia wangti in a building tlabal lai le mishing tara chep swalpal lo thon om din huna adina wangin bial to MDC malak na in thom that na tho ani a tundin huna sub center building thatak le rin om tak AOC vengin an nei to ani kotlang chat to ni khwa a branch wile member tele kotlang mi puiten tangkai tak an manatan wile bench pha tur khashan AOC branch wile te kuta bial to MDC chuan pis somnga ahlana chat to ni khwa abikin zantlai wang ngai changa wile member le kotlang nu le pate achok jang khai thin le AOC veng kotlang tan bial to MDC chuan medical equipment chi sang kotlang ina mamo chu tangkai taka kan manata min pe a clinic center a hian da ani a amamo tu ten wile shwai tu te kaltlangin athlonin an ho in an mang theidon ani panrua min pek te chu hengte hi ani oxygen concentrator oxygen call current mang nebulizer thoha hip chi call pulse oximeter oxygen mamo dan shia theina call BP machine BP check na call air mattress damlo khum de tamurei to bed sore pan to te mutna digital thermometer khosik enna urine pot damlo zunbur hengzongzung ba ka hian khotlang ta na thil tangkai tak tak veng chung in kalpo na step le side drain te mun engemaw zata kumnga chungin siam le din thar ani boka tin chung ko har sakna awanga mani in le lo din theilo te wile le VC te nen tangrualin in le lo te po din sak ani a chung ko engemaw zat mena in chung to te po pek ani hengba ka hian longlai AOC bial to MDC hian longlai AOC kotlanga bihar sa le tranpui ngai mi tamtak talan vek rimchang lo a tranpui thina state a ZPM sarkar na alopian hu in sarkar anga malak na poimo le tur sanga AOC longlai le abial chungtan theitop choin ma alareng thin ani thingka khotlang hason na bial to MDC thanem ngai na le malak na awangin thingka primary school 2 building thatak le zapui omlo tak thingka khotlangin an nei ani thingka primary school 1 building hi dai training nan an man sak china wangin mumal lo takin school an local laklo to china zilai no pangpo an nei hlei thei to lo kha ani a bial to MDC malak na le impact na wang lewin pangai takin akal le thei to a tunai hian primary school 2 nen danglam na omni alovin an omto ani thingka anganwadi center 3 building hi sarkara thangin building sakna tur fan kan hu a amai ro chu asakna tur munrem chang kan nei theilova khotlang shwai tu tenen apun tur ngai to en bial to MDC malak na in pulal en moya tom ngai na zara amun tur hi kan nei theihlowa tunai hian anganwadi center 3 building chu chataka saka lo anita ani thingka khochung in kalpo na po pu a zai thanga in building atanga pukelal ompuya in thleng chu bial to MDC malak na awangin metal chwa vek ani a hetianga in kalpo na kong metal ani hi alom om tak mewa khotlang tan huson na kan nei belle na cha ani thingka wile hall hi tunma changkhan sak ani to a sakzo ero ani hlei theilova bial to MDC malak na in bial to MLA hena thlen ani a NEDP sumachangin asap sunzom na tur proposal cheng nuai som bial to MDC na siama budran thatle ani hall building sakna enkoltur hian branch wile ruat ani a branch wile ten thatnem ngai taka building sakna anvilna ra chwa kan hu a bial to MLA in sum aron tho bel boka thingka wile hall thatak kan nei le theita a alomom takset thingka high school hi kumrei takata tin alo ni to a tuna hian adhok aided noya an oma sarkar school ani rualin khutlang mi pui chan vo le mo phurna sang tak a omve ani ti shiat apoi mo hle
bial to MDC po in abial chunga high school ani ang takin school ate kalin atlo china high school board te din tharpuin district education officer te nen po intlo in anmamo le andin hunte angai ven saklun china school furniture le steel almirah te po thingka high school tan hian alo peto bok ani thingka khotlanga mipuite inkal po na kongpoi mo tak BCM biak in sakami chu bial to MDC malak la in sial tang ani a hekong hi mipuiten an chor tangkain inkal po na ati ol sampha hle thingka khomun lun laiber konzaula ya waiting shed thatak sak ani a he waiting shed hi chol hadam nan mai ba ka sumdong le kut na thok thlai thar chuak tu ten thil zor chwa nan an hmang tangkai thin hle thingka sairu mual fe penga waiting shed kam mini bazaar shed bial to MDC malak na in sak ani a kut na thok tu te le ramlama eizong thin ten an chor tangkai hle thingka branch wile information office chung rangwa thak ngai chu branch wile shwai tu ten bial to MDC nena thlenin bial to MDC chuan rangwa thatnan tak wa man sakin wile information office chung hi thak vek ani hun engemaw chen sai kai kong leiminin anno phuya wanga lo nei tu ten a hun taka an bu thar in lama an thlen theilo awangin village council thingka le Poilarding liana chinza bial to MDC malak na in JCB hiring an hun engemaw chen hun engemaw zata leimin then fai ni in an zo fel ani a lo nei tu ten an bu thar an phur chuak tan ani khotlang chha thatni kwa a mantur thingka branch wile te kota khashan somnga bial to MDC chuan hlana chia to ni khwa a abikin zan min ringai le tlaiwar ngai changtia tangkai taka man thei tur ape ani thingka sub center building sak that alon thei hi khotlang ma son na le rapid thar kan kaina alo ni le ta building sak that ani don hian atira changin bial to MDC in empuin hetianga building thar sub center kan nei theile hi ahun sunga khotlang ma son na alo thling thei tura pathian kai shwaina achang hi awan nei thakin alo pui tak set set ani thingka khotlang tan bial to MDC chuan medical equipment chi sang khotlang ina mamo chu changkai taka kan hmana tan min pe a clinic center da ani a amampo tu ten wile shwai tu te kal tangin a thonin an ho in an mang thei don ani man ruwa min pe te chu hetiang hi anni oxygen concentrator nebulizer pulse oximeter BP machine air mattress digital thermometer urine pot hengba ka hian khotlang ma son le veng chung ta na til tha le tangkai tak tak ana tho mu tur bial to MDC hian anu chha nuala side drain culvert zun in step te mu tur om nuala ni mampui khotlang ma son na mampui khotlanga tui har sabsia hi ashatu te fek kan ni a tuitel lovin sungkotin kanom theilo ani thala ya ngat phei chuan mitam tak chuan mutmu po kan tua theilo hialani kha bial to MDC thanem ngai na le impact na ba ka angai na asiat na azara mampui khotlang tan tui pam chwa alo ni ta a tuilama kan har sat na zol pui chu sutkianin alo omta ani asoi wadu tan phei chuan kan tui phur na bom rang kan da bo zota tetpo ati thei hialo me heba ka mampui khotlang tan ro pui le hlu hi om thei don chuangin ni mampui khotlanga hall kan nei lova VC house sakso thei ani box si lova nipui pun khom na tur nei lova kun engemaw chen kanom hnu in bial to MDC angai na shia in sum kongbo le tang te deal swakin sum ang te VC te kuta ahlana VC house ram pek to chu khorpum alo ni le ta ani wile hall kan nei ma khachuan mipui van tlang in ko khom nan ber kan mangani kha tun ma akaldan afu to lo wangin du su san tin zo lo de ma se VC house khorpum ani a khotlang in tangkai taka kan mang thei hi alomom hle ani mampui khotlanga mipui pun khom na tur hall nei lovin hunri tak kan lo om to a bial to MDC le MLA le khotlang shwai tu te malak ta in wile hall kan lo nei thei le ta van tlang in hu khom na le chalai te tan in fiam na fun kan nei thei hi alomom tak seta khotlang in tangkai taka kan man sumzom zel po arin mampui chalai ten in fiam na lama ma an son zel thei nan
Mampui Field Khelmuala Pavilion sak ani khotlang shwai tu te dil na chu bial tu MDC po in ngai poimo in Mampui Khelmuala Pavilion min da sakhi Mampui khotlang tan chuan bungthar kaina pakhat chu alo ni le ta Mampui High School hi hun engemaw chen atanga din alo ni to awangin a building te alo hlui ve to hle a office chung rangfa bial tu MDC in angai to saka mi pale mi chimman tu toilet te asiam sak bok ani kan high school hi adhoc aided ani awangin sarkar le mi pui van tlang kan tan holo chuan sarkarin ma alavek theilova khotlang kuna hian athat le thatlo a in ma thui hle Mampui khutchung in kalpo na extension road poimo ber mai motor kal hlei theilo le mishing te kea kalpo nutur har satak thin chu ashan pa a dil le soingai mi alovin pial tu MDC in minlo shat sakzoka ama malak na in kong hi ti zau ani a subaka akong swat hi lai niam ani bok ani helai ram nei tu pu a tan kiman aram uimi alova khotlang tan kong lai zau min phal sakhi bial tu MDC po alom emema tin khotlang po kan lom hle ani hetianga he in kalpo na kong motor tan le kia kaltan po zo nuam zok tora siam alo ni le ta hi alom hle khotlang tan mason na ra bithar poimo tak ani Mampui khotlanga tui harsat na sutkian na turin tuida khol na manrua syntax thanem tak bial tu MDC malak na in athlonin sem ani a pole ti big omlovin syntax mamo tu chungkwa piang te nena branch wile te kaltlagin syntax chengnuai thum chuang manhu sem chwa ani Mampui khubulloka lai typical village lo tu te tan bial tu MDC malak na in zunram thiar na in public urinal thatak siamani a hemun ro tu tele mi khwalten an hmang tangkai thin hle Mampui khotlanga damlo amamu tu piang ten a thlona damdoi an hu theinan bial tu MDC malak ta in sub center damdoi chi sang thanem tak da ani a damlo mi har sa zok ten an chhor tangkai thin hle Mampui khotlanga thalayen tui har satna anasa thin hle a khobul nai tui khurle muidunga te tui thiang rim choi mai turo om thin lova hei hi bial tu MDC chuan sha in ma ala ngala PHE department longtai te nen tangkopin Mampui khotlanga chungko tin tin hena a thonin tui thiang rim thanem tak sem thin ani a khotlang mi puite an lom thin hle Mampui primary school 1 building tlabal to takle furwa tuit laka him to lo chu bial tu MDC malak ta in thomchat na BC le wile ten an thoka school in chung rangwa thara thak ni in school bangle chhuat te po siam that vek ani boka bial tu MDC le khotlang shwai tu te tho hona wangin school building tlabal awanga school tol ngai hial khop din huna ding to Mampui PS1 school no pangle staff te chuan school mumal tak an kal le theita ani Mampui khotlanga thalai infiam mi te tan wile field pui chhuat rem lo le football khelna na rual rem lo tak chu bial tu MDC malak na in siam that na tho ani a excavator mangin field chhuat normal na le tuiluan na side drain siam na tho ani a tuna chuan Mampui wile field hi infiam mi te tan man nuam tak ani to ani Mampui khotlanga venglai li le kon lun liber venglai muala bial tu MDC malak na in waiting shed thatak siam ani a chol hadam nan mai ba ka sumdong ten until zor po chwa nan an pangtang kai hle boka khotlang achei moin nipui ten an pangtang kai hle khotlang chha thatni kwa a manatan Mampui branch wile kuta khashan wile bench pha tur pis somnga jet mai bial tu MDC chuan wile shwai tu te kuta ahlana heng khashan te hi chiat ni abikin zankai varle menrei atul sang te in thalai le nu le paten atangkai anti hle hengdan lop khashan te hi bial chung branch wile pathum te nena bial tu MDC hian a han vek ani bial tu MDC malak na in Mampui khodai lok district sport complex penga waiting shed kam mini bazaar shed thatak sakani a kongpui le fe peng in rina lai taka omani awangin put na thok tu ten an thlai thar zor chwanan an mangtang kai hle tura be se ani Mampui khotlang tan bial tu MDC chuan medical equipment chi sang khotlang in amamo tangkai taka kan manatan min pe a clinic center da ani a
amamo tu ten wireless wai tu te kal tlangin a thlonin an ho in an wang theidon ani panrua min pek chu heng te hi ani oxygen concentrator nebulizer pulse oximeter BP machine air mattress digital thermometer urine pot kung sanga mampui khutlang tan malak na lian tham tak tak kalpui ni mek lai hian khotsunga slep kalvart te side drain te zoom in te le step te muning moza ta siam ani bok ani longtlai LCBL mason na te longtlai LC thingka le mampui khutlanga chenna in samek rol kholna le har satna chi sanga wanga saksun zom te thelo te chu bel to MDC chuan chanpui thinin an sakzo mabak kong sangin chanpui na a hlan thina inchung tur rangwa chhuat tur thingphek bang tur tile le insakna man ruwa chi sang te a thlona le sakin abial chung khothuma chenna in engemozat a sakzo pui to a khwarel chiat na le vanduain awanga chenna in din munler thonga omte po chumdol na nasatakin bel to MDC hian a thok thina ni Christmas hun pui lo thleng tura bial chunga mi har sa jok ten himle lom ta Christmas an phan theinan bel to MDC chuan sumtuak in hlo na rem sang tak siam sak thinin branch waile ten in hlo na mamo tura an khan chwa chung ko ayo te chu na olsam le ha thak tuk lo thokin in hlo na siam sak thin an ni a mi pui ten an hang tangkai thin hle ani longtlai LCBL chunga thalai in fiam ni abikin volleyball le football khel thin te tan bel to MDC chuan abik taka training me pui turin coach le mithiam te aroi sak thina training le inpua cha na mumal taka kalpui thin ni in ti siak ne le in el na sang atana inpua cha na bel to MDC chuan longtlai LCBL chunga thalai in fiam ni te tan ruak manna asiam sak thina thalai ten flok thak an ti hle thina ni puela ding liana chinza hian LADC nuaya bel sang MDC te hwa pa malak da LADC ya MDC fund nei veni ro se ti in private resolution aput ru ngrual taka past ani a hetianga puela ding liana chinza private resolution past ani atang hian tunma omngai lo LADC hwan chunga MDC bel zonga kan budget sum chu ruling le opposition biala po in angkhatin athling ta vek ani LADC omsung chu MDC fan hi omren to don ani hei hi MDC bial tin te tana mason ra bi thar poimo tak ani longtlai khopui thang chhojela omji nei zoka inle lo li theile ni tin kho sakna fonga mason na tha alo om theinan khopui in rel bol dan tur mumal taka duan longtlai master plan chu puela ding liana chinza hian private resolution hanga pulutin lungwal taka past alo ni to bok ani lom thu soina le khonga idina pathian le LCBL mi puite zara LCBL enkol tura thantlin kani kha kolom MMA MDC ni na kachel atangin tun hun term hi lai mai inshwai thleng tu pathian le bial mi puite chunga lom thu ka soi masabirani MDC term hi kan man chungin khotlang shwai tu tele bial mi puiten mintroi om tha MMA khotlang shwai tu tele bial mi puite ne na lungwal taka kan tho hona awangin bial chunga pason na tam tak kan nei thei hi lom om ka ti MMA khotlang shwai tu tele bial mi puite chunga thingmung takin lom thu ka soibok ani ka felfam kimlo na awanga kati tur kati zolo na le kati lo tur kalau ti pal na te po omin ka ringa chungzonga chuan bial mi puiten min che thiamin tho ho na thatak kan nei thei zel thin hi kalom tak zet boka chuti rual chuan meeting te kan tilom vek seng lawang cheu ti ka sia a chumi konga chuan bial mi puite sia thiam na le ngaidamna ka thingling takin ka di hal boka cheu kan term kumsom chunga kan bial ta na ka theina le ngai tu ana senga kapmalak na be tham tak mai pathianin malmin som saka a hlo thin na mu theya omle bial chunga kong sanga pasona kan nei the hi kalom tak zet ani MDC term kan fan liam ta ka khan kan malak na le ruwa manna kan siam tam taka a hlo thin na ingewazat kan hu rualin malak mek le pachop te po ala omnuala chung ti hlo thin tur le bial ta na kan ruwa manna nei te ti hlo tinga bial masona kan nei zel theinan bial mi puiten na tho kormin hak tira na thok theya min siam le turin longtlai LCBL chunga mi pui zong te in khonga ina kadilin kangen tak me acheu
kachin chana chu lukhum ani LR Ding Lian Chinza MDC Longkai AOC ZPM official candidate AOC constituency